24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fianga mai le puniala va ai le rifo I vaingo le wonly tala toile tanto mafutanga le rifo yaso for le amatanga o le fai ungo le rifo yaso o tanto o le ile o ngā tonu ya o le masino me sulu matango fi mai ave o le lai le rifo vaingo le wonly fianga ile tutu mga wenga tutu ma faiva lo filima o nisi o le dawa mawasina koma mai fo I tutu ma faiva lo filima mai le tai o na lila. Por kalamela wong lima funga mua le wontan tong ba tai le rifo I vaingo leso. Ya wala wala tek tolo ino o ya ngal wenga tutu ma faiva lo filima. Pa mana wan tu le sunga wa o le fiong hai le matu tolangi an tai to mo le totua. Ya pe o le suye le sema mai le tolangi ya titia ile tai o na lila. Si o le me fo stimulating ma wan tu le wontan tong ba tai. Ya ile rifo I vaingo la wo. Si o le tu lai fa ma lo le on sai. Ja, maar lo voor de maar lo si tanto con il fa ngole viasso fa ma lo tfo il sungo la wow ja te vain ja e pe yo ye lo su le tanto lila ja to nga so la ni mo to ha ngai la ele ta longa fo o le tanga pol pulanga ia pe iva pu ia pe anu a cor fu valu le dei fo ia so for really ja want to while te milen man no to se ia tanga na nil po Ela ngai fa pengar ka longa yor ka polor. E tai me tai luan tai tolua so tai pu iva. Ia pu foi sfurma. E kele foi an kausu e ila wari ia o ka polo. Ngau ku les valide. Ia fa ko la me le fale ka ia o la so sa e ki mi o lok. Ia ele fa pengar ka polo sungola ia to vai. Te vai. E fa io le leio ka polo. O le va velanga usul ka ia. Ja, ko va ve for fan. Le si au ka polo lo fa lo. E ma waila ko nga menga. E o ka polo res fali. Ja, e ko fo I me da so ngofu. O vi si le vai le toi manu malo se ni si la. E tam sanga va malo le talo ngol tanga polo. E picture yanela o lena manu malo ai le toli fo I pole alo. E fa sino ia Grant Fox. Pioni ia le da foi numero se fulu longo ole pele ki le tele o sanga o mavai le fusa ve ma fu tua ile awole blues I sanga o mavai le na man malo ilo na tali ile PGA Tour ya po le tam sanga na o le fu o join champagne e fo ya le io Rory McIlroy mai ayalani ya wa fa to loine yo le champagne yo ja, even maar lole van jullie vijf maar lole on sai inizio tanto e me lo tanto mo fi fatino o le por balang faman ele ki me alwanga ye malolo e langa hobby yo le nga me ali le hobby se me ai nga me ali fongo mo ele o le me fi ya le balang o le fantic inga e pe la le ta polo ya inizio tanto fi le ta longa le piliaki Onisi fia le ta longa o le afo o le kirkichi ya oisi o le lakapi ya oisi o le neti polo ya oisi foi ya na o so nga tala me fia mai ma ue pe nga va pe ye se pinge aulo o le mele o so tala o te fan tu fa aulo e foi lo kai ngo ya wala ma wa la ka pinge aulo ai ala ngike o yere na e ke me ma wa se kupi e le maua koe ma se rumanga I o le ainga ia koe le maua koe mangiaka wo e si diena pe aku e si le pe fa ka kia le ngam ka ia ai kan ko wo e ave fa na wile onga ia umana onga ia vai fa le o tanto monta palawa po mama va ai le pusa isa po ye se fulis o le wingo nga kala va ai po ye ko kongu se pepa mo va ai po ye tu tonu se pepa ma moi o le wa mantan tang malulu was Waka ko karango fo I mea ai fo I e whaisua ia po supo
Oi, o le ki mun muring kau sam ye sam supo ua mamoi. Ai fia la kupilinga avil sa o ngol fa la vil ba sunteni. Fia sela. Ngai fa kusko inga fia kau sam ye se suka pu vai dia fa mai la kala ile inkup. Ai fia la selselenga le na bawala santina. Oi, fia ka wolo la ile nga mawa ko le santina. Fia ke kusinga sa mawa. Fia ka wala fangfa manong yo le wingo le tala awa ne yo tanto wa apatele mea e nisi vaenga le olanga apa i va o hi tonu lo toi fale ma visili o ma fana le ma to fani o le lava la fa soa mo le ma ko me ai ngia so fo leile o le taiao o le aso anto taiao ya fa pefele to na yo le sa ya Michelle toi fu ya to fana ile a onga le sunga fo le venga so fo e ko nga menga va pinga tanga tanto no fo ta ye man tanto mantala le wai ai no fo ma feita wi le tele tala ye ma wa to tono ni sila e to tele tamiti ele o ile a onga mani me ai ye telefona ele o mo ni ala to me ai ele mo wa tai au le fan ele o mo fo o ile a onga ai fa pe email si au fana fana wo si au fana o ngai se ki me a fe ola utali ngai se ki ye li la se mete pole fa amana tu ma sani la vala to ye fa amana tu ya itanto malava awe ke fi malo o le menga le fi malo yo o le vai yo ya e de ya ka wa pa o la ye ngia reserve ye po sa tu pe foile o nai fa anganga mo asole te paila tu asibio polo feo teilo at elo la aune aole dono eole la aue sua mare eole su kamai silie o te kuane ia pia i tatan ole pare pare say my darling to far Tini leo tiele hanoe Le halo la wami o papilo Te manatu ala umasan Te le pamata ni tani e topa oe Te ola pele totase Security, veo ese momo afiti, se o polo moe ma se o fate a travere. A esi mai se fosse, e io se mobilito si mano vai, veo nel guaio se telefone, say my darling to far. Tini leo tiele hanoe Le ngalo la wami a papilo Te manatu ala umasane Te le pamata ni tapi topa oe Te ola pele totase se fea, se aune pahana Abatui alau me ai Masei malolo ai Baba koe kodua Ai soi ai te petalai Say my darling to pai Tini leo tiele nanoe Le ngalo awa mia papilo Te manatu ala umasai Te le fama te
Pa'alatanga Talau apua inai lea Vai vai solo boy le teina le manao I le tana Ai ui le au te le kea Maula maua te pea Kua matele se aki sa pala pena beni mana Say my darling to paoi Tini leo tiele ngaloi Lenga hawa mio papilo Te mana tuala umazani Te leile fama tanika Ito paoi Io la upele tatani Hey ho. Si formali dale benino Jeff Howler for you vang all out. Woli wel bisse for me no for sala fa ilo motwa. Tepa ile tua CV o polo te lo antuile la awole no. Ole makwa pa wala wa yari ba yalanga manino le leia la fo ileso. Ile vale o polo no sala fa imotu mo. Ja, ik te lo antuai manono a polima. E male tua CV la upo. Ale me na ke fo. O wa va fi se va yo ko fo ya ku upo. Sol. Ingi fu an ko ala ka va. Ai pa wala leone. Pa wala leone ka. Ole mo kwa ki wala ka va. Ya ki sa wa kwa o mo ko ku. Ana wa kwa skipi I mo fango skipi de un moe. Skipi ek boy male auva. Ova ko no ngol mo ngova. Ai mo le ya ngai mo ko ku. Esa wa kana ko inga kari. Mo ku fu ko inga lo. O ku fu ingo ki fu ai le falo sko inga. O le falo lo ko inga ku no ngole. E no ngole mo. Ya, ai o le falo lo ala no pe ku ila no le piko ila no fuile. O le me no falo ko inga ngamo ko nga kari. O le me va ya o angulo foi mako inga ka fa senga la ko o wor ko inga ku se kingi nga wala ko yer ka wanga pet ai o kuna na bori ko ya ole na ki de mere ai le Jesus eu le lo foi po inga lu fa ma sangi ko inga ngu so le nga me o le pepa sus ya elenga ka le Jesus a ole la ma se suk ko li no ko inga nga kari ila no fa lo va alue fa ka mu se suka se fe yer ki ko inga ye wo ma alu lo ma la kari ko ke mi nga de yo ke fong fa ve isamu yo o alu la ga mi e vra o mel ka na lo ko ala ku ngorki ma sol se fa ko ka ma me spe pasus ya e ko lu na wo ko inga ne fa na poco ngi foile o le wa ka va pepeu Femme mergalan ko ingal loma ko. Ari siaw. Mergalan loma ko. Wala awa ko siaw kari. Emang kuwa may mas pepasus. Ya femme lo mergalan. Oh, bo kupur fa na bla. Ya ko emang kuwa no ko. Ola yera me va. Nga makulong nga kari ide nga lo fenga lo nga sta kisti kukui. Ale nga mawa ko lo nga sfanga. Fa pera mer ko. Afu ia ko ingai ya fa ku lo mar ko inga ya chali se wo ko io ko sa ya lo mar ko an wa ko lo I au ka forka ingam o ngai ka ki ai la me va ai ora ke u le ai ko ora an wa ko mar ko inga au ma o nga kamera e ri vai mo ai se me va yo a video fu va me marcar la ko inga ai sko inga ki ka ko inga ne o ki ka me kana na ali ka chali ora nga me me kana ko o ko ki put o le wa lu ga mikina ai o le wa ngalo fa ku mai se suka a mai mas pe pas o mai makana ko soli che ku ifo ya ka ngor ko mano ka kana yo ko u fu le le wa inga ku ngara uri chole ko ana kala ka me al fa lo amra mikina ko kikia o wi ya nga ka ngo ko ki ka ya es ko wa
Yo me ngā le o ipa o go inga. Ea wha mai makalang ka mai kau wha asese ai, mai sol. Iri ai nā riki kaka. O oe ale best day ai iri ka kong. Wha mai makamano ki kaka. Ian mea whako. O wala wangi ko misi mai. Ai o mai pēm ko whakawhaka. Ea ko angai whai. Ai o whi so oa ki o. Koe whara au melo. Melo makua. Kaka. Wah se susu. Whaia kura kama. Ea kangolo marko ingo ki kakara me vai. Ale kango kor kamalo ku uva penu. O sionge re ngolo ngakari. Nga kangor kamalo ki kiro ku o lo wa ku sionge lu mal fakolo. Nga ku wifo lu ngore me vai fa me markana kamalo. Sionge. Fa ku fa ka lo me me spe pasus. O vingi me o le me va aieri ai fa mai. Sionge. A sionge re ku mai la lo yo le fa lo. E bosco ingor kong awai risko inga va pengar makongu o le makongu e fa ngai me ka o walesi yo It's a fit to
Sufunga mali ole tofaya fiu semole tufunga le divine ole woli ole pissing wa fango ina fiva tapua ia e male manuia e mwana fikara go inga ba wala nga ka kudile ka di fa le lo ai e fa nga le meva e kana ngoa ko isio nga kari ya re ke minga ide yo kun ke fungi fa ave ya le ori yo le pepe samo e lo pesca mi kiki ma se ko inga mai o le la ko kumalo pa ka si male di le ko le pa Jalo van join le divine la woli ya sulu matamua male ainga le ma to me dai pa ku ranga le ga join leo ka fire Peter Federico ia idai Western Park Village Ranui Amelia voilà uli Peter le la matung au kilani subject love you umbi now le mau to me dai Melbourne Australia mantalasi leo talantinganga su apeta yo su samia ya before Italy le avos ya montanto umala mafuto mile di vango la woli ile tutua fa wole radio Samoa tasi lima i tolu mo ya ai ole vai time miladi ya ole hawa mafaina tana no antu sole na wal tamititi ya ile i ko muska me kikiana wa VC ya kuye ya wa kalanga kama kilo vai gaming ka fa no wa ku dungo me yo social media fa mai ki mai la VC Willy mai la VC Avea goli ne lo fa Paolo Coco fa me vidi con VC e la mare ungani nga sauia le fa finge ngengu sila en po Australia ai wakangi ka kala iskamalo le lo buskamalo le ngole li leo witness vala angale ma fuka meringi yo au dingalo en join dan tu telefoni le tu line tasi lo di fo ivanga la woli tu pena manyele fianga ya le lu yali Aisha Hooch wa uma longa e kausa ko fo i ngar wen si banga o ngar wen ar ko wa inga e malanga ngi sila no kala ya ke o e ke ko fo i mai ama wana ko kongi vai ya so kai kasi ma e ka ngela fo mai ka fa ama vai songi ku songi mai ma e say bye bye a ko le ma singa a o e Teresa wa e se la vibe movie ile kaya po ai ni kai ai mai ile leva ole ko wa ngale good nights Boa e winga ngai me kinga mayolo ufai ai Koi fo I mai ngai Mangu elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Uki walelela I don't know I say Wasili ai lo kalinga if you're right Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai Posta kuwa story nga olo maka ekele feel like Find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online Hey, kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay, walelela Alulo Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafofa Kefaya kuanga yesa uvisa Oleva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa oma yako la mele kupu ile vale Sisi ukeleke ya ikaw kala sa umay May lolo fifa kali-kali ak may kile ang umay Umakula walo fauna umalo si umakula u life Uma o wilongi Ekelelele
whaingaka waile whamaongi lava o ke walele wha soifua I say wasili ai no kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa ia maka I say wasili ai no kalinga le kama fukanga o ke ofo ilole alofa ia maka Ole ago nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma oloya nga ile umukuka, mawa foi olo tu aisa vaitau mafa maisi, tutongi inai ni usila ai pikielo ai ngai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram ale sapa pia Samoa, pe emaili mai ile bai@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la la I to tonu o le ai o mangele, o lo o au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au mainga, e mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. Olo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. O fia whātau sau tāwale, po iai fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. O mo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo I po kalame o le adult community education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Lui tau mo le aso. Awane I avea ti ngā, e tā o fia ai au ngā luenga alofa. Tusi e lua Paulo le kālesia I Koronito, lona mata upu e lua, faita wina le fai upu e tolu, ma le fai upu e whā.
Sa au tusi atu fo'i lea lava mea ia te outou. Ina ne i o ualu atu. O na whaati ngā ina lea o au e i lātou o e ua tatau o na ou ori ori ai. O te whaatua tua lava ia te outou uma, o lou nei fia fia, o le fia fia lea o outou uma. A wā o le pua ngā tele a toa ma le atu atu vale o le loto, na o tusi atu ai ia te outou. Maloi mata e tele, e lei ina ia whaati ngā ina outou. A ia outou i loa ai lo ua lofa, ua matua tele ia te i outou. Na maua paulo i le loto ti ngā. I le ekalesia i kolonito. Ono o tua inga se, a se tasi. O le ekalesia. Ua tau le anga ina ai lana ngā luenga. Pei ua tua ina paulo o se tangata e valea. E maua lalolo na o ina. E vai lo na sila fia o le tala le lei. E whaatau waa ma le tango lima. O le mafua anga lea na toi tusi ai e paulo le tusi lona lua. Se i whaatuai te isi lana malanga atu. A ia wha manino ma wha mala malama. Mea ua tua ina se ai o ia e tangata. O le tuta ua o le tusi a paulo. E le ia vealo na loto tinga i tua inga se. E whaima mea e tā ofi ai lana ngā ruenga o lona alofa ma lona anga le lei i tangata whaatuatua. Tātou te whetai ia i pēa, ma mea tinga, ma mea whaingatā i aso taitasi. O to tonu o rou a inga, o launga o e te māsani ai, e o a i lau e kālesia. Aua e te whaavai vai. Aua e te fuli tua ai. Aua e te sola ese ai. A tu tupu mea tinga. A te tele mai tinga o le o langa nei. Whai pea au ngā ruenga alofa i so se tasi. Aua nei a vea mea tinga o le nei aso. E tāo fia ai oe i le whaatinoina o fe au ma ngā ruenga alofa i so se tangata tātou tataro. E tua alo whae i alu i tauina pea sa moa i le aso ma le aso. E ala i lou fina ngalo pa ia. A o au mai i mātou uma i o wala e pa ia ma malie. E manu ia ai o mātou waso. Lilingi mai au wha manu ianga, i le wheanga iai o au tangata i le nei aso, i tiute matofi ma vala au wina ua ngārulu e ai. Lou lava suafa i Yesu, ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
tala whātua o se whaopoponga le nei o tātou talafo mo le nei tu la mai la Radio Samoa. I tala o tō mua, ua whaasala nei le tō ese ni tangata nu usaina se tō atolu. Ina ua whaamaoni o lātou mōlianga o le tau whaawalea ma le tau whaasese, e mawai o lātou mea o ngā matupe. Whaamawina o le nei mata upuna tūla i mai le masino o ke topa i le tau sangale se mai atu nei. O tangata anu ua whaasala nei e ngoa ia Boari Wu, 5 tau sanga, Hyun Yan Chen, 5 tau sanga, ma Guoli Liang e 5 tau sanga le matua. Mai le tala ango le nei mata upu i le o mai ai to tono ni usilo i lātou nei. E tolu le leiva i aso whaasolo ngai o inga whaasotu la fono i lātou nei. Whapea sa o lātou whaamatala i tangata ua a fia. Olo o lātou whea ngai mani mai e mo o mi ai se fisoswani e alai le tu o lātou mea tō tino i to tono se ato. Ai whai eini ngai o inga whaatau la sea, ma le lei loa e nei tangata o fesui ai lātou nei me tō tino tāua ma ave whaanana. Whamawina reporti ma le News Talk ZB e toa 5 le lei ni tina o tangata anu usaina mai au kilani nei makalai stete tai 5 tau sanga ma le 2 tau sanga le matutua na afia i whainga whaaleo lofa a nei tangata. E silia ma le se lau afe tā lani usila le tau au whainga o tupe pa mea tō tino tā ua na ave whanga oi e lātou nei. Ai whamawina, i le mai a whai ai o lātou ngā i o inga whaasotu la fono, na whaanati nati lavono o lātou tau mawhai malanga ese atu mani usila. Peitai, ele i manuia. Na tāo fia masai sai e leo leo i lātou i le malaiva a lele, ai le ianga i ese atu ma le atu nuu. Ma ua i reporti, le maua ma tāo fia ai fu e leo leo o le tele o mea tō tino tāua, e peo filifili auro, whape nā fo i tupe, ma leo o atu le fitu se lau wafe tā la o le tupe saina, wa umona whaali liu. O le toa lua i lātou nei wa whaasala i le to ese mo le lua tau sanga ma le tolu masina, ma le tutu unga e mawhaio na ngā waa mo le palola pe a mai au na tuli le vai tolu o lo la whaasalanga. A o le etasi o le afa asala mo le sefulu iwa ma le afa masina. Wa iai fo i le aia inga o le ati poti i lātou nei pe a mai au na tuli o lātou whaasalanga. O le solo o whamnatu i nai i la atu nuu le te te atu i ngā yo i ngai a whia i le isi tangata i lona whaaperitania ina o le bullying. Ua whao ngā aile la e ino le lanu piniki e whaali aile te te atu i nei ngā yo inga. Ma i le whamnatu ai o le nei vaenga tā ua i le so, ua whaali aile a ngai o le sila sila o le tele o whalaput putonga i le whaatupla i o mata upu i a whianga nei tawala mai i lunga o wala whaate konolosi ma upenga ta whailani i te tono New Zealand. Wa o ngā tūsai fo i ma se tasi o fofuanga le malo wa a matatala no ina nei. O fofuanga lo a ngā i ton lava i le ono tapua i o whanau e lalo le se fulu ono tau sanga le mātutua. O na toi whaonga ina upenga te whai langi po tonga. O se fofuanga tā ua lea i le itu o le saunga le mu ma le maru pui pui o whanau iti ma ia whianga i lungo i tū lau ese o le social media. Mai whamau i silia ma le lua afe o mata upu o whamauina. O le whaaso e sa e whaonga i nai ala tau whisota inga whane o na po. Po le online harassment i tu tono le lua tau sanga. Ma e silia ma le lua vai tolo i la tau wa afia o tamaitai. Whamauina foi o le tolu sulfitu pasene o ea o a afia o tupulanga talavou e luas futasi tau sanga le matutua mai lalo ifo. Mai reporti al whalaput putonga o whaingoina o le Organisation for Economic Cooperation and Development o New Zealand le atunu e maua lunga i lava le numero o nei a fianga. Mai le li o atunu o sui a waito tono o le nei whalaput putonga tele i le larolangi. I le whaatupula i ai o le nei whaafita uli o tu o mai ai ni whautuanga nisi o tangata tā o loa o le atunu po experts ina ia awe le whaamama fo le malo ma le tele o whaalaputonga ma asosi i tū tau wā o onga ina ia sanga whaalawa i tele ele malamalama anga o le toa tele i le nei mta upu. Ele ngata i lea ia tanga i fo i ni awala i tala whea ngai mo tangata anu ese o lo au mau i to tono New Zealand. Inisio tala o lipotia mai nele maliwai o se tasi o tangata. Ina ua a fia se whalavlave tau taavale i takanini. O le nei whalavlave na whaamawina na feto ai se taavale ma se isi tu ai ngā pāsika wa tā o le dirt bike. Mai whaamawina i reporti o le awhatonu lavo le tu lai valu le po o le aso tofi. I lunga le awala o tā o le Mill Road na tu la i aile nei whalavlave mtau tia. O lo whaasolo nei so
Lavilai matautia ale ofiso leo ile nei mataupu ma ilo ai le mafua anganalia e ile nei faalavilave. Ele o mai loa le temi nei po iai nisi na whaamnua lia ina ile a faalavilave. Mai tala muli wa tawhia nei leo ni tangata se to o lua. I se tasi o mataupu na ave whanga o iai e la ua nei se taavale. Ma o laso so ai nai le tele o taavale na paka i foi fafo o le nofuanga le warehouse i takanini. Ma na o laso so ai nai foi se taavale leo na wha asolo ni o lato peto lo i lea nofuanga. Ma we reporti le tio wha ma loa New Zealand na uma ona o la whaia lea ngai o inga o na sola ese lea. Na matatuli loa atuai loa i la ua nei i puke kohe se ia pa ia le nofuanga la tāne i ramarama. Wha mauina le whao ngai nai fo e leo o solato helikopa le Police Eagle e whesoswani le ngaluenga tau sa ili i le itu ua o atu waile ta avalia i la ua nei. Tawa ripoti o se li i masi tama i taina whaia nei ngai o inga whaasotu la fono ma i le mawai o i la ua na mawai e leo nisi o loa na o langa o ia. O tatou telefona mo le nei tu la whaaftai whaafonga mai tau whaasoifua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ali i fo me ni
Le dawa e whafonga I se whapoponga nao tātou tala. E peo na tāperaina mafonga I rātou le whionga ia leulua I li Aisha Hooch. Le nik fo ia wawli mātango fio le Australia. A whine misia I li tūlai tasi. O le mwhion toi au rātou ma e whafonga ia I li tūlai lua. Au le hianga I anto e piki le whana wa onga. E molo teminei e whiwhila kango lewa maua le tātou whilo inga. Ma le tō whai ia le ala au kuso fia le o le Enterprise Motor Group I marukawa wa fo I se tātou li boti. O le riva yaso fa talavantu la talinga la ma lo le fe le faiva e ma lo fo lo sai o tanto o me fo ile temi ya e fia ya to ma o ranga fo I tau fale tavale ya ma lo le so ma lo fo le ta wa sai la to fa fo mo ya fi fo le nganga le to mo nei la ta to te fa so ai fo ya ma fo le o nanga vai le enterprise nei manukau ya ia le li o leo tātou whenua I lumo no wa leo tua no ia me fo tāo fo ia me se fo le whasau nia tu mo le weekend I tūlanga o whea mga luenga ia ma lo le soi fo tātou te tau whiwa ma lo la vale ala ma lo le whea le whiwa ma lo fo leo na sang ia wa tātou ho lia mai foi vi ia le lo fo le tu wa mātango fia mai winga o le tau ia toi ngā tau la wha peni ia tau na uli male ia toi ina male lo matua ia le tamai tai po le ali ia ai kusi le rima po ferka vale finangalo I sa le leila wala beta laina ia o pe o tulanga na wa ona o le na pina mi besi tātou le ile vai asu mo le ona le asu fapito na itina leila o le ala na tulanga le wo ile mato ona nafi le na te le amatuta vale fa pa u fo le ina ia continue le momentum le mai le ile vai asu mo me ia lela o afa pe o lo tausa ili se sa o le matua te le tatuta vale le pa u fa pito mo le nei masina ia mata mai lava ile o ase iba se lau I malima ia le amata mai tatuta vale mo le fitu ase o le valu ase tu la pa pena ia ta vale nei o ta vale te official portfolio le va per na ia se tangata na ona mo nei ro mo ingo oil fish ona nei New Zealand I tu la pa pe so ile o trade in na po ia na le wa I follow on the Tatu website. Yeah, it's a massive stock sell out for the more than a machine in a mafai on more bell farm avena legata in a more tavan. Yeah, I like for ye too long for lady farm avena pay many. Fafai no fear night tatu aima on a Tommy. Yeah, fire for Fuanga too long for beer, Lonoingala, or Lo Tele, man on Waya Tatu Faptoa. Ile nei fo ia taimi de tulanga o tabale u fapa uina ia fai ona mawaia sta vale le mo oi ia tulanga tato le stock o mawa ia tato piki apu ia o coaches o fitu no fo balu no fo tato commercial man ia le mata ile lo ia fo wili pe o tu enga ia le Toyota Fortuna o tulanga fo ia o le tato tabale la iti hatchback o sedan ia tulanga fa pena o lo telemana no ai tabale tono tato lo toai lua ia ile tu ta fa ilo fo ile tulanga fo le wa o ba male limas futa usanga o ile o nanga enterprise ia o lo o ia fa la to finance fa ona fa nga yo ia tulanga o tato to finance ia e pe mai tula ia fai ona ti la tavale fo ile taimia te suma ia ma fa nga yo tula uma ia mo dala fa pe fo ia se tavale fo tula trade in fa fo e ma to trade in to spo ia se tula o to se le di lungo tavale ne ia fai am tu na ma tato ma fai lo fo tula uma ina ia mfai ona trade in elo ta ba tuai ia ba tu lo ta ba fo ia o lo mfai fo ona tato lunga tato website mo la to o lo tau mau ma fa foto o Aukilani ia mfai ona access my tato enterprise cars ta ko da NZ ia ms foi la to lo mo nia ba no e su matala mai au tato lo tuane ia mfai fo ona e su lunga tato website na e mawhai o na mau mai a tātou whapitoa
e pei ona whaailoa mo nei masina. Ia, o tūlanga o le tātou e tres, ia, o tātou e tres masani lava, e lena whaena misia, ia tātou iati e lua, i le 5 anga i le 5 tolu Quaysouth Road, i nei Manukau, ia, po o le tātou telefoni, o le o Valselau, ona tasi ono, whātasi valu, ia, o le, e whai ona vili mai, matala noa mai le sungane di pule ia Terry Coon, ia, ta mafo ia Tawo Papo, ia, po tō ona leo le ala o kuso fielelei, mo nisi whamatalama, ia, ai whaafitai lava, ponga mua mo le mātou wawanoa, ia, loko ia le sua, ia, tō enga fohi o le o nanga nei aso, ia, le whamafonga mau fohi se tātou atunu, ia, loko ia le tua, whamangia le tāpua inga se tātou atunu, tātou tue whelai fohi se aso mua, ia, au lo tō maulo na lofa lunga tātou, ia, manuia lo aso, ma tāpua inga lau au le weekend, ponga mua. Ia, tātou mai, tasi tutusa lo whirangalo ma le au pepe, ia awane i loa e lesi po aile au nai tāpua i mo i aile a. Ia, whilo i pia i le lofo le tua le tō whai le ala au kuso fia le lengi o le tau tomana o nanga. Ale Enterprise Motor Group i Manukau i tamo i le 5 Great South Road i Manukau. Wasta wale mo i malu ainga anga i ma tamata le moana. E male Blues i North Shore. Mala e taalo no faba i le aso a tae. O le was fulu wanu minuto o tae nei tu la e tas. Limoy tu amo. Oh
Sifongvali o le Levina Records i nai Melapone Australia manu a pepese. E lunga o le funga ele. Io alo ke pisi su esa kapani. E tau fo ina lo tamai. Makau kia. Telephone train le tina ya Maria le sina tavai dai Sydney Australia le mafutomalani ya woli. Eli Ray ya malavainga le mafutomai dai bandu rewa. Ja, mano le for jullie vijf aan je malen voor jullie dan wel tijd. We die waren al les zo zomaar oela le Sarah zullen voet. Ja, maar zo ja deze. Deze ja ik heb polo mana oh longo ina tu ja le tofa ja le ala. Ola vijf bito sta vali. E fa manan tu ja olo mate tia na ina. Ja le take me in way lo voilà. Ja, man tu ala vai termine usar a tecnologia. Ja, we ma fai fo ye me o afo o. Ma fai fo me ni o ta valen fa sa mo ma yan tanto. Tu sala a hanu alu ta valen fatitain. Ba pe ke lungo le wala voide. Usanga lo ku mo li le la afarkas. Ya sa lo mal fa manat. Fa pe lo ta la ta val. Taizo Jou ta ma foi. Mona tu au fala au tolu. Ja, e inu le afale tasi. Ia ma le fa inu le tau le tu. Ar koe ngā wha manga ko ngā re ke mo mia ri taiso. Ia wai whape ngā leo langari. Ia, wha solo ina matua le soifua. Wa mantana ngalo mea. Wa ke ia ngale la usangi ke sap. Ia ufa longo ko. Soli. E mga ngu marga kai rumal makofa. Nga fape. Ai fo ingi kanga kai o mai fa le lave mai lo mafofa. Mala wa ngako. Son. O jo ka mai ala si de ngofa ma lo gianga. O va kuloi. Son. O ke va kula. Pika e ku le skoi. Se me wo ka fa le ko ngolo a. Ma son. E ke mangkora kala nang fa menga. Fak. Se na kala nang fa me what so fa malam. Fak ia. O yo luma poenga so fu o ka for mara mo le hanga I roku. Me lanka ba. Ele ai so ben fa. O ngar ka fi kana fa. Ave maila, o ka fi finga o ka pa u ile no shonga so ya poi. E o le la wala ngai malon kuti. A ke ba ku. E pi fu ile le o la varia o ngarima. O longo winga na ka u ya kia. Ele ai. O le me sa o ai kup. O sko inga o poeren ka fir fa mala ya u fa pe avu sko inga ilunga erenga ka inga vali le wolo fa ya e pi ka fa la kala ka fu ile li fa mala o le fu kuanga ya ka ko le o fa a u so I fa mala e fa ke nga ka wa I mo me o mauta mala e ile mo le fa mala fu ile nga le lua mi de mika fa usanga kwai ba be fa fo yo ke fu yo is fa fo wa nga wo ko vali ka so fu o fa en telefoon toe zo te mai hales. Eoi, olkangaka. E au mau ngi New Zealand. Ko e au mau I Australia. Leva ngalu masa, walu masa. Ngale kupe mai mau le se ha mau mau. Le olanga ele
Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated. In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital. And sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo faltatu tinu mantatu polkalame ole aretoleola o te fia foi fa felo ia ti oi ile nei tai ao ile swafa man malo tatu li faola o Yesu le momoko nito es fruono fa upoiva fa pea awa ua fa avanoa moa ule fa to ala tele bale matua nga e to tele foi oe fa tu ese ole autumo ole asole nei fa pea te pataula I fa to atatala ai le o fai toa ua tapunia. O le tala ngei o le tala ile tusi Paulo ile kale sei kornito. Ai sai ta ua ile mele ngei mkau kia kele. Fai mai. O le na o mafau ke plan o te alua kui kornito. Ai ua wiloa mai le tua o le a ngofo pei nei I Efeso. E ui na tele fai kokoa mafatu I ese fai toa tapuni mafatu I ese te ngata me o fea ngai malenga ruenga le tua ai fai mai e ui ia fai kokoa kapungi ai olo o faava noa e le tua le fai toa lau tele moha so ile le songa la taua au mai I Paulo po le ale tele o fai toa tapuni I o kako uolanga fōninga mai ua le aise ava noa ua le aise opportunity e maua I kako e ia le hanvanoa po le fai toa e te tala mai le tua o inga e le me saonga ka ngai fai wa isi taimi u ka ku ngau I fai to ka pungi kuli a puse men ka ku manga o tinga ngo ka pungi mai ka pungi mai fai to ai ka ma fai ina ia te tala ai le loa fai ai foi le me po no fai e ka pungi mai le si fai ko ai fa tanga ia le tua le si fai ko e te tala mai o ina e ngā lue ile au nā le tua. So le songa foi la le mo oi. A tono kele ni mena e tau mawhai iai, po se pisingisinga e kau mawhai iai, po se gold sa e se tinga e whai aku kapungi. Ia, orisi la tangata, ki ngā ngā kapungi mai e le whikaui. A la e tau mawhai koe, su e kule si awala. A le songa wa o mai e le tua ia te oe.
kapungi le si faitotoa ia iloa te talo i le tu e whaasino ia te oe le faitotoa te tala. Whai mai tala sa faitau i le si faipisingisi. Ua oki le si community ngai Amerika, ua onge ma ua paur soifuanga ma le economic o le malo. Ia amilo e le meia o le nuu lea ia le faipisingisi longa mai le si tu malo. Se faipisingisi ma kua ola ma ki ngā le onge e ola me ngaki fai. Ia saulo faipisingisi ngā failanga seminar. Ia i ma faipisingisi o le nuu le nei. Ia nofo tūro lunga le faipisingisi lea tangolanga me mua fai kusi le li o te le lava. Ia kangolola ia i le pepe pai. Kangolola ia tot kokongo le li o iska mai tot langa mua. Ia kangolola ia si ia i lunga le li o le pepe le ia i le li o ma le tot mua fai mai loa. Okay. Le ase meo e kou wa aia mai le pepe ngai. Le ase meo kou wa aia mai. Ia fai mai loa ma kala tangata. Ia o le meanga le tot o le point langa mua ngai le onga tutonu le li o. Pawanga le mele wa aia mai. E ia mse si bea. Mai o le li o. Ma le menga i kongo le li o. Ia ene ia mse si fai mai. Sa o le tali. Ia fai mai loa ma le fai pingisi. E ia le si mea ke le ale ia. Ia le mse si ngai loa po lea. E fai mai loa le tala le fai pingisi. Ia o le mea ke le ale kongo i. O le avanoa. Vai vai le tot. Tot nga kuki va ai uma fai mai. Nga le tot tale kuki loa mai. Kama i point lea. Ai o lo te le avangoa. Le open space o lo au tau inga. O le avanoa na. Ia amakai lo malanga seminar. Fai mai lo malantal. You know le telo tatou. Tatou te focus i meo fai to toa te puni. Ai ke loa. Ai ngalo ia ke oe. E te le avanoa. Na e ta tala e le tua. Kaunga ke pa iai. Nga ave ese mai o makai le tot. Ai ai i open doors. Fa pena fo ia te oe. A fai nga ese mea ngai kau mawhai iai. Pesa e kau mawhai ki fo mai au mfungo. Fiu kau mawhai. Pesa e kau mawhai ki leo loe. Fiu kau mawhai. Pesa e kau mawhai fo ki whai au ai. Fiu ki kau mawhai. Vai. Ave ese ngei u maka mai whai au. Ave ese ngei u maka mai leo. Ave ese ngei u maka mai fo mai. Ava ai isi mea. Ai longo whai kukuanga mga ole tu e te tala mo oi. Ai te patau lai. Lea le open doors. Ua vatuele tua e tala whea ngai mo oi. Ia mo oi lea solengei. Lea le mea ngai kuri a pua ngai tapunia. O le lui mo oi. E le ngata i nga whaitutoa e vatuele tua ia te oi. Te patau lai i le whaitutoa. O lo te tala e le tua mo oi. Ta maa whawhitai. So soani ia te i mātou. Ina ia i loa le whaitutoa tala whea ngai. Ua e te tala mo i mātou. Vi ia o Yesu. Amen.
sosoane ia o se whala mai leo whipese papaloa siramonga le kalasia me tutisi papaloa i siramonga o taula ngā tuile polkara mena ole a reito leola mo e maa umai tātou mai le nei aso whareile e ma le nei fwoi vi aso mo le tuelanga ngā whaafutai sunga i le whaiwhi au ia pasta la whai le kopa o le Assembly of God i le awhia angolano le montili sa la whai o le whaito o le whale o i nei tui so o i e kui ia kuala e leo kakala inga mai ai sanga ku ai ai lumai na ia tonu nei manino lau whaafunganga e le nei vahenga o le aso e le tūlanga pio re le upu fola whai e le o le whina ngalo na o le o le knowinga e re ma whai au na taunu i se le lei whai o nei whai ai lo loto malo malo to mai malo wanga wa ia e le ufu i se le lei o whaalongo i le tele o nisi o tamaiti ia tupulanga tala vauma i la tau fwoi Yo va solo ina tu lanta il te mi fai e o la tu ainga. E fa pe ha mai la tu fam tola. Sol. O we kol wo tikeri. Ai e share mero ke manga e fa. Yo ni si fa mai wo fa tikeri. Ai e share mero wa du fa. Ai ka ngi la fa popo o mar student loans ia na loi i ma le taimi le sa loi. I mea sa tau mo fai ai. E mo yo lana ausia. Ai leo family i nai le loto. A wa foi e leo le mea ko nga la fi ngalo le di e kia lo fa. Ya na tati atu yo tafa. Ioi. A fai foi le o nai tu so o tu se si e le tai na le fitu le tai o i lo foi to. O lo no winga vidi sa wa leo fai ai. Mo le ka ngarwenga e le wa nga usu po mai i ma ko fangua ai de lo fa ka ti se kar fiku. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Wana o le whetū moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakaasa i Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wā le wha tā waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asinomanga, ai maise leo le wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetū moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies, ma wipes, e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Nisi down tanto salunga fa pisi nisi lau tono mai lau fisa Radio Samoa. Ladi fo ia wali mātango fie o le aso for Braille. Ele e wina tu ia tanto telefo we peone fa fonga yeli tu lai tasi mai ia leo lua yeli. O di sini o tanto fa linga ma fa silanga mai nu ma fianga. Elanga te leo fa la wale long puyeli o lo to ia ma lo o to. Lu di si o fa moi. Eleganta le fai un ole rive yaso e fa pe foi le fai un ole nei fo I masina. Ole tanto faling mo mua au ne ngalo saulo minga ole tusi o songa. Va tasi malelo minga ole vau fili e ma wei fa pengo Samoa I sifo tutuila mamadua. O disi utala tu o Samoa o alanga opu o le matafa yo le matai le faingo fa le lave e pe yo fa I poiponga ma liu le o singo ainga. Vesila whainga o Paolo o si I whaaloalo whaalangingo I kālesia ma le tele o le gangana o whaaloalonga e na o le fitus futala le taunda o le official Radio Samoa e le tolu pā tolu ono Humboldt Avenue Marukau e maua tuwai e a saulo minga morisi whaamtalanga wala mai le tātou official teimi whainga alwenga I le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu e pe tanga iane I lunga lo penga te wha ilangi I le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz e whaima yeisau o ka whaawhitai. O le whaalinga male whiango sampu nawa e whalea lili. O le ato tohia le la aumo na la iaupa ia sautua whawhawha Samoa mai le tai Samo le tui manua se ia pa ia le tai ula o na whanua. E le se vavena te ngafa tauli mai nau Samoa whainga a wa ua ta oto au se ia mai vasa ua mai a ona tuula pua. O le nifa alinga e whaasina tonu I sio mātou nu o sampu nawa I whale a lili. A wale pa ia ialo whanene le mamalu o lo to wha ma upu I le loto I whale o manu Samoa. E mai se sio mātou pitonu o piu o lo suaile suafa wharu pēa. Ala le tai e mātutua I le nu o male mamalu I le pitoa ai. Whapea le lau tina lau le lei. O tasi nei nisi o ali I mawhaipule o lo tātou nu o sa a wai le tātou mawhtanga muamua. O le au suia le tātou fundanga I le aso tolu tasi o me. I le afo le valu I le tai au. I le tuatusi o le lua whantasi Kirkbride Road I Mangele. A wale wha moe fia whaatonu ina. I le aso lua se fulo Iuni lua afe lua lima. O a wha tāu sanga ina isi o tātou noo. Se wheso soani mo le whausi ina o le whale a onga. Mo aloma wha nau alo tātou noo. Wha mole manatua maisau tai mo le tātou wha malo stino. Ai morisi wha mtalanga wha so tai telefoni o le olu a tasi ono tolu ono wha valuiva. Olu a tasi ono tolu ono wha valuiva. Wha tai olo seini e ali ma whaipule o lo tātou noo o sampu nawa I whale a lili. O le wha silsilanga mo le mawhtanga aloma tama whanau reu lua I lao le tala lelei me totisi I salonga I salelolonga. E whamaratuanto le tātou whontanga I le astona I ia so se fulu fitu o me lua whelua lima e whaiala I le tulai tolu I le hawauli. Whaiala no whanga masani o le lua tolu Franklin Road I Otara e whamaratu atu foi e ala tātou la whonga mo le rima sina. O nisi o le tātou nu, mo nisi o le tātou nu whato a maua le nei silsilanga, wha mole su antu I le nei aso tātou wha suama tala noa a wafu o whanga ua tātia. Mo nisi wha mtalanga wha so ta il telefoni a Reverend Sione Tautua I le o lua tasi fitu lima wha lua. O lua tasi fitu lima wha lua po mwangu tia lua maruvai. I le o lua tasi o lua fitu o valu wha ono fitu. O lua tasi o lua fitu o valu wha ono fitu wha tai. Ia matātou whilo iai I le aso ato whaina I le alofa malanga leo le li. Wha tai lo senia e le mawhtanga halomu tama whanau leo lua I lao le tala lei salonga I salelo longa.
Silsilanga mo le mafutanga sanga taana pahasilika i le unuwenga. Ila motele e te tawai ma tau te whaatano whaantuai le paia maulunga o le tātou mafutanga a sanga taana paia pahasilika i le unuwenga. Paia lavale i le whutalainga i le matua na tongi ya alipia whaapea le toiva a fifia o alo tama le langi ya tau alfai mtu yoti. Malo o tau te wha ya o manga matasese maliu mai oe le unuwenga o le tumua. E whaasisilanto la tātou whonotanga e peo na masiniai. E meise oni o tātou fuafuanga, molo tātou whaamoe o lumana nei e pei ona au mai e le tusi mai Samoa o le tātou malu ua fia whaaleleia. O le aso le whono la stona i nei aso antai au, aso se fulufitu o le masino me lua whelua lima. E amatalia le i tulai se fululua i la woli. I le no whanga o le se fulufa o Tara Road i o Tara Lava. Moe tātou whailo iai le aso i le alofo le tua, whaia ma le whaalo alo tele lava o lo seinia le fionga ia pāntele Mikaele Alipia Enderman, anto ai ma le fionga le teite i whono ma le laulau a whono, a le mafutanga sangata ana pa ia pāsilika i le awhio ango le unu moenga. Whaalinga mole tumalo si umu, ta o toia le la au mo na lau, awa ele mawhai se isi o na wha matua o whaiwaina o pa ia Samoa, tainane pa ia o le atua. Ai whapito se tala mo le rei tumalo, e asu vai, i puenga ma o wha malulu wantu ili pa ia o si umu, i ona tūlanga wha lupe. A whai ua salatai malia ia tonu mayuta, sa taunu ulawa le whono e pe ona wala awantu, ai li a toa tupe o le whawhao, ona ua se le aso na ta ua. Ua nau ta mahale aini ha vase i tulou nau mai. A o le tōtele ua whanoi mai ona e fefefe i tina. O le mea lea lo tātou i tūmaloe. O le a whatonu wina lawa le tātou whono. I le astora i nei a se fulu fitu o le masina nei o me. I le toantusi o le se fulu lima Emery Avenue i Mangele. E whaiale i le tūlai whai le fiafi a tai au. O loule awai mai. E le toe tolo i nai le whirangalo o tasi iai. Ia mātou ia na whono, o le a whai lava le wha moe mo le kātoliko i le masi na fōu. O le a leva o na tū, tātou whilo e le alofo le tua, wau te yolo seinia, e to whai ono tupu o la lafi i tū la, lua to loa tāwita sua Samuelu, a suao si o whaalongo, man tupou talai pā, mo le tūma lo. Morisi wha mtalanga wha a ta ifo le o lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono. O lua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono wha tai. Wha silsilanga mo le mafutanga, alo matama whanau le fioanga o a maile i ali panta. Wha tulaulau wha funga Samoa, o le nei wha silsilanga e wha sinu tonu le i le mafutanga, alo matama whanau, a ni paolo fo i maringafa, e manu ai le nei nuu a maile i ali panta. O le awhia le tātou whontanga i le asania sa sfulwalu o me i le afo le wha i le fiafi e whaia lea i le sefulu tasi in Verrill Avenue Wiri Community Hall. Lono ingol Community Hall lea i Wiri. E tāl sanga tua i le nganga mawalalo e awhifio mai se o tātou soala upule nisi o fuafuanga a waleanga i luma o le tātou mafutanga. Mo nisi talanga wha so te iane i le o lua tasi, lua wha lima wha o nono. O lua tasi, lua wha lima wha o nono. Wha taio lo senia e le ofisa le mafutanga le fioanga o a maile i ali banta. Mo i tātou e lalama pāpā au i nai Avondale. A inga mo wō le lau mua i Avondale. A ngai mai le Eastdale Reserve i le aso sa nei aso se fulu marawalu o me. O le a maua i le sosoni i fuala au aina. Lava second hand o i e ufi moenga. Pa pia nisi mea o ngā mo lo a inga e le ai se tutongi. E le maua ni a tātou food parcels i le teimi ai o lo o tele pia sosoni mo oe malo a inga. A mata i le tulai tasi le a woli. A ngai le wha i le fiafi. E whaiale i dai le Eastdale Reserve i Avondale. Lonomi, tu wā le lotu uta le ainga a ngai ngai whai here ko wā shopping i le nā fo i a woli pe a mai a tō nai.
Ma le tātou whaalinga mulimuli mafutanga ala matama whanau. Ale whianga o whangawhau i Aotearoa i New Zealand. O le anto e whaatonu wina la tātou mafutanga i le astona i aso tolu se fulu maletasi o me i le tulai se fulu lua i le awauli se i toe whaamutu ai fuafuanga wa uma ona tala noina. A wale whaamu e mo si o tātou nuku male kali sia i Samoa. O le hevala awa tuailo o taupa ia malo o tau mamalu tātou wheilo ia i le aso o ta ua i lunga. O ai fo i se tama whanau a whangawhau o e maua maile nei whaasalonga a fia mai maliu mai tātou mafuta i le aso tau tua nā le tātou taimi. O le tuantusi o le tasi lua tolu Royal Road i Massey au ki lani si sifo mo nisi whaamtalanga whaamsu te iane an tātou numera nei o le olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua po le olua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. Olua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. O lo seinia ele mafutanga alo matama whanau ale afio anga o whangawhau ia le tātou wha silsilanga tā wale dai le ni foi vaenga o lea woli. Ia, o nisi dao tātou wha silsilanga le utonu mai le reia vaenga lea so i le tautuma unanga ale Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ma lo le whai o le whaiva ia ma lo whole tauan tai le pa ia ma le mamalu o lo tātou tano elo toi umistemi o nanga i tu foi leo matua ma ta le piki mai le fana wa onga i le tu wai o onga i le nei so for e ma le nei foi ve yaso famous yaki i le fana onga po a onga lo wa tari i ma lo wa fine ke i fo ba ko ri ngola onga e se ana me na ka fa wa i la go Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Whatala whātua se whaapoponga le nei o tātou talafo mo le nei tu la mai la Radio Samoa. I talo to mua, ua whaasala nei le to ese ni tangata anu usaina se to atolu. Ina ua whaamaoni o lātou mōlianga o le tau whaawalea ma le tau whaasese e mawai o lātou mea o ngā matupe. Whaamawina o le nei mata upuna tūla i mai le masino o ke topa i le tau sanga le se mai atu nei. O tangata anu ua whaasala nei e ngoa ia Boari Wu, 5 tau sanga, Hyun Yan Chen, 5 tau sanga, ma Guoli Liang e 5 tau sanga le matua. Mai le tala ango le nei mata upu i le o mai ai to tono ni usilo i lātou nei. E tolu le leiva ia so whaasolo ngai o inga whaasotu la fono i lātou nei. Whapea sa o lātou whaamatala i tangata ua a fia. Olo o lātou whea ngai mani mai e mo o mi ai se fisosoani e alai le tu o lātou mea tō tino i to tono se ato. Ai whai eini ngai o inga whaatau la sea, ma le lei loa e nei tangata o whesui ai i lātou nei me tō tino tāua ma ave whaanana. Whamawina reporti ma le News Talk ZB e toa 5 le lei ni tina o tangata anu usaina mai au kilani nei makalai stete tai 5 tau sanga ma le 2 tau sanga le matutua na afia i whainga whaleo lofa a nei tangata. E silia ma le se lau afe tā lani usila le tau au whainga o tupe pa mea tō tino tā ua na ave whanga oi e lātou nei. Ai whamawina, i le mai a whai ai o lātou ngā i o inga whaasotu la fono, na whaanati nati lavono o lātou tau mawhai malanga ese atu mani usila. Peitai, ele i manuia. Na tāo fia masai sai e leo leo i lātou i le malaiva a lele, ai le ianga i ese atu ma le atu nuu. Ma ua i reporti, le maua ma tāo fia ai fo e leo leo o le tele o me tō tino tāua, e peo filifili auro, whape nā fo i tupe, ma leo o atu le fitu se lau wafe tā la o le tupe saina, wa umona whaali liu. O le toa lua i lātou nei wa whaasala i le to ese mo le lua tau sanga ma le tolu masina, ma le tutu unga e mawhaio na ngā waa mo le palola pe a mai au na tuli le vai tolu o lo la whaasalanga. A o le etasi o le a whaasala mo le sefulu iwa ma le afa masina. Wa iai fo i le aia inga o le ati poti i lātou nei pe a mai au na tuli o lātou whaasalanga. O le solo o whamnatu i nai i le atu nuu le te e atu i ngā yo i ngai a awhia i le isi tangata i lona whaaperitania ina o le bullying. Ua whao ngā aile la e ino le lanu piniki e whaali aile te e atu i nei ngā yo inga. Mai le whamnatu wai o le nei vaenga tā ua i le so ua whaali aile a ngai o le sila silo le tele o whaalaputuputonga
I le whaatupla I o mata upu, ia a fianga nei, tawala mai I lunga o wala whaate konolosi, ma upenga ta whailangi le cyberbullying I te tono New Zealand. Wa ngā tusai fo I la le nei wha moe moe, ma se tasi o fuafuanga le malo wa a matatala no ina nei. O fuafuanga lo a ngā I tono lava I le ono tapua I o whanau e lalo le se fulu ono tausanga le mātutua, ona toi whaonga ina upenga ta whailangi po le social media. Manatu fo I whala potopotonga, o se fuafuanga tā ua lea I le itu o le saunga le mu ma le maru pui pui o whanawiti, ma ia fianga I lungo I tu lau ese o le social media. Mai whamaumonga I silia ma le lua afe o mata upu o whamauina, o le whaaso e sa e whaonga ina I ala tau whisota inga whane o na po le online harassment I tu tono le lua tau sanga, ma e silia ma le lua vai tolo I la tau wa afia o tamaitai. Whamauina foi o le tolu sulfitu pasene o e o a fia o tupulanga talavou e luas futasi tau sanga le matutua mai lalo ifo. Mai reporte al whalaputuputonga o whaingoina o le Organisation for Economic Cooperation and Development o New Zealand le atunu e maua lunga I lava le numero o nei a fianga, mai le li o atunu o sui a waito tono le nei whalaputuputonga tele I le lalolangi. I le whaatupula I ai o le nei whaafita uli o tua mai ai ni whautuanga nisi o tangata tā waloa o le atunu upo experts I ne ia awe le whaamama fo le malo ma le tele o whaalaputonga ma asosi I tū taua o onga I ne ia sanga whaalawa I tele ele malamalama anga o le toa tele I le nei mta upu. Ele ngata I lea, ia tangai fo I ni awala I tala whea ngai mo tangata nu ese o lo au mau I to tono New Zealand. Inisio tala walipotia mai nele maliwai o se tasi o tangata. Ina ua a fia se whalavlave tau taavale I takanini. O le nei whalavlave na whaamawina na feto ai se taavale ma se isi tu ai ngā pāsika wa tā o le dirt bike. Mai whaamawina I reporti o le awhatonu lavo le tu lai valu le pō o le aso tofi. I lunga le awala o tā o le Mill Road na tūla I ai le nei whaalavlave mtautia. O lo whaasolo nei su enga le vaenga o whaalavlave mtautia a le ofisa o leo I le nei mta upu. Ma ilo ai le mafua anganalia e le nei whaalavlave. Ele o mai loa le temi nei po I ai nisi na whaamnua lia ina I le whaalavlave. Mai tala muli wa tāwhia nei leo ni tangata se to o lua. I se tasi o mata upu na ave whanga o iai e la ua nei se taavale. Ma o laso so ai nai le tele o taavale na paka I foi fafo o le nofuanga le warehouse I takanini. Ma na o laso so ai nai foi se taavale leo. Na whaasolo ni o lato peto lo I lea nofuanga. Ma we reporti le tio whawa maa loa New Zealand na uma o na o la whaia lea ngai o inga o na sola ese lea. Na tatuli lo kohe se ia pa ia le no fa marama fa mauina le fa nga ina fo e leo o solato helicopter le police eagle e fe so sani le ngaluenga tau sa ili le wa nei tawe report se li mase tama ita ina fa ia nei nga yo inga fa so tu la fono ma ile mawa yo ila ua na mawa e leo nisi o loa na o la nga o ia o tato telefona mo le nei tu la fa aftai fa fonga mai tau whaasefua. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Amata tunei paso uma
umalava lo ufaatali basi ile ala. Se afatala etu ile pasi mata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usavali valiloa so solo mai tua let us see your pasi ofa afo e maiela uhani hani Leseme wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei maso umalava lo ufa atali basi ile ala watu mule pasi lese avanoa usavali valiloa so solo watua let us see your pasi ofa afoe mayela uhani hani hani leseme wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei maso umalava lo ufa atali basi ile ala. Siva, Siva música, lima lunga malalo, awale masarsalo, so say awale lo Siva, fa'afeta wil música, Siva mai tene, Siva mai tama, isusu ya ilolu e fa'apalengi mai osanga, so say awale lo Siva. Fa'afeta wil música,
Vianga sui whewhiloi o le rivaenga o le awolianga i atu mātua e piki le whāna wā onga. Ma whāua wina fo i tūte mga luenga o le ringi a so for Waile. Whaatala whātu ia Caroline Tuala Kuini Savilio Langi Reupena mo moisea ke nape i sa ko mai welingi tone. E mo tau male ma futu mai le rivaenga o le awoli. Whamrianga o le so soifua o le antole i a vi pula. Anto ele so antao le lusful tasio na tausanga. Whaafutele le tua o lona lofa ia te oe. O le aulia i oele tele nei o tausanga lusful tasi la so antao. O lo si le fia le tua ia laua ngalue. Ia mau sacrifices va pele ona faya. Ia walo fina wai le nei o langa antali. Ia mo pe ole manu si o latino sili ai la nganga. Awa le tua malona fina ngalo. Alo fa angana ia ma awani ngalo ia toe sile le stai nei lo le nga o le mamoi po alo fa anga mai lo tina ia ngalo malamana e te pula o siu te ma e fa pe fo i lo papa o nei o te Samoa e mau ainga i New Zealand malela lo langi a to avi o ne semo ia maru e te leri lo wa soifuele so a tai au ia po avi pula ke lo ngala affects mai gila me alofa ya walo wa so soifua los fu tasi vidute wa te enia link to la elua
sole mativana inatamasa ni ai oa sole mativana Suvia lavalene taimi ato fo ilo uolana o fusili cavalli fo io folinga se eva e muli uumi e ua ea e se atumanga vali fo ilo ulu ne iloa ua e matua Ae umanga luia te oele amatanga Na o alu atu ayo e sulu ile tinitanga E tasile ie lava lava e sulu ile vai so atoa A ole niwa e amu amu mai a ita O a sole mativana O a sole mativana A faina tamasa ni ai O a sole mativana O a sole mativana O a sole mativana O a sole mativana O sole mativana A faina tamasa ni ai Tamasa ni ai O a sole Pese tā puni, wala pese a so le mativana. Ia o whape I mai a so nei, o naua lava lau wha soa, o le naua o ke seki mali e tātou. Ila ngā tufu I le whai ungo le reiva ia soa, I teimi o tātou iei Samoa, e le tutu sama le teimi, e te anga I mai e te sa ili manui e nei, a tunu ue mamau. A whaina le lava le wha soa si au ainga I Samoa, o le ale tūlanga na tau sa ili e se le ni e wha o ngai oe. O le ase wha mrianga, a wani wha mrianga le li o nawa e maua nawa I au lima. Le rei fo I vai tau ole soifuanga. Wai umananuia nei o walo, nei e tātou whanau, ai a whanau a whanau. O e tue manatua la le ala, le na maua mai e lau, manuia le na. Ia polo tātou pepe se ale pe se foi le. Ia wala vasia me. Ia wala vale kupe ka mai ki rea ma ngā me. Ia ini se o tātou. Fie pu se mea o le rei o langa. Langa o le nā tūrana o le tanganta soifua. E le fie umi se mea. A whaifoi la o se mea ngā o longa manguia e maua mai. Na paufui a ngā o le me. E fie ke le iai. Ai ava pe ngawa. Ia ele umia ngā lua I ngā. Ia sui fui la ia leo le mea ngā ia tu iai. Ia a whai o nawa sui lau e ka le sia. O le hase maa fua ngā mātu ia wala ina sui lau e ka le sia le reiva I tau. E I se fe se I ngā te le. Ia po se maa fua ngā le maa alofia wa sui e lau e ka le sia. Ia. Ia. E ala le nā mewa e anga e tuye. E lanu mea manta le mutia na ina. E makua kofo le leile upu fola na ina. Le kelengi sao ngā mea o fai I ngā. Le ingi whala velave, le ingi ngā luenga, le inga kai whala velave a kuilo mauka po lo lawa I ngā. Le lei. Ia, e pūle hana ka maska funge ia le lao lona sa. Ua ka ko ke whi alo le wha. Awa e whi alo le wha I risi kūre. E ke alo kufu I oi risi kū vaidea. E whi alo le wha I fo I lau holanga.
E lea ma se senga mo le meo le tangata fui le leo le na fia e o lai tupe tamaiti nei New Zealand. E ana whaalonga tulo le i Australia whama, e whio lono a kupe ka miki e maua i Australia. E ma leo aku i Australia, e lea se senga kele, mai i ngai New Zealand. Wala ki ne o le futan tau sui i folo tu la fono foi le, mai le se fulu tau sanga i te nofo i Australia, whaako ama whaiong kaukaro sanga. Ia lo no fo mau fa solo toi lo si sini. Ia fa tai il finga malo le utoi tu lai mai Australia. Le levantu neina umala tu finga palota. Le utoi tu lai mai. Ia ele o suia I lava. Le fa pa una mai il sfulu tau sanga nga il fantu sanga. Le ana fola ele na finga malo. Ale li pale mia ia Anthony Albanese. O le ala wala tau avina il teimile poi la wala le vave o le ua lua koru kausanga inga. I o tausanga fu, ia ma whaifunga e ka sanga o ia. I lau siti sin au se tali. I on filfili lo leo oi, po feo siksengi e ke mga oi, siksengi i New Zealand, siksengi Australia, ai wha pe fea lo siti sin I Samoa. Ia e whangata fui le dena, na vai po fea le mea la e anga iei. Ia e vai fui la, mira ke mingi kongo New Zealand. E sau malo si sengi Australia. Nga lo sawa o ko making maua uma fabriang. Le maua tangata New Zealand. I lalo o lo si sengi Australia. Ai o ko ka New Zealand Australia. O ye le se me fa penga. E ma kwa le se me fa penga. E va tala fa tuai. Yes, ya vi mora. Au kusomle ainga le mafuto mai dai sini Australia. Aso pesio Josefo, Lucia Soso, male ainga. Ja, nai fantasi mai dai sini Australia. Ja, ma mi tole di vaingo la wodi. O tanto wo mai foi le si u yonga wenga le di vayaso. Ja, mi sei. Ja, e komma tanto le fai ngolo vayaso. Ita alonga, mi se la vali tu pa oli. O le ai fia me ne yo talonga. Ia se kim. Ja, ka ko ku fuila ia le si va ili ma ini. Po hanta alonga ia faia. Ile po ana nei. E le ngata I leo le aso hanta iau. Ia mi se ile mai o tau nai. Ia ma vai e ngole aso sa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le Cambodia le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a matatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua pe a manaumia se tawa le fomolo ainga I le tau malulu citycars.nz. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
vi fianga o le rifo I vaenga o le waulia o anga I antu mantua e piki mai le whana wa onga e le tuua I le wa onga I le rifo ia so freile a whio lewa tua mawta mai e le tautua wha wa o le nei ala siu whonga le turu Radio Samoa mai au ki lani New Zealand ma lo le soi fuamaru ia ma le langi e maba o a mai o e le rivaenga o le wauli Wingu ka whala au pora ngai whakatakari si ia e a le lei whai ungo le riva ia so la wapela o whatoro I nai nisi o ta longa e wai toi a o nei vea so fo e ona whai ulola ia leo ta sanga voi lelo le Super Rugby e ona sauri mai ei le a boai o le hei lunga o le a sawatu I le top 8 sa ili ai ia au sawa to the semi-final. Ia wai fo ia o le ala sa ili Champini e au a New Zealand ma au se Italia le rito sanga lua fe lua se folu. Ma le lima. O le lima minuta e jea ele fitu le poana ni o le ola tau i le o malo si le Hurricanes ma le Highlanders. O le me tawantu I le ta longa lea e whaia lea e le malai o le Hurricanes I le poana nei. On tōlunga leo ta longa I le poana nei le ta longa. Ale Crusaders, Male Highlanders. Tele malo ile wa le Waratahs I Australia. Ma we ali la tempo ingali tu veve. Alofa kuskambanga o Terence. Ki nga umaranga va yeso ngai ki nga we ya tekto. Ki nga alai aka maya. O le mela ka o ki nga aka. Alo antu la so antai ao lima minuta taila afo le tonu la woli le tau I ele drua male Western Force ona so ile e male talo ngala mona Pacifica male Blues fa ile dai no shore il malai talo North Harbour Stadium tolunga talo ngala Super Rugby ile po antai ao le lima minuta taila afo liva ile po o le ole au tau ele au le Brumbies ma le Reds o au e lua Australia le pito I siliona ma losi le whaatulangana o au I le nei fo I taamilosanga. Ia ona se malia tuila I lau tantou le taamilosanga o le lakapiriki. E la uwa aia tuai I ele I tai ia so le ni iwa ia so le taamilosanga nei o le lakapiriki. O le wha mele ta. Luas furumarifiku wa ia so e whai ai le taamilosanga o le lakapiriki. O longo winga I ke ka alo moe koe ka alo. O le poana ni le tau ia le Newcastle Knights ma le Eels e le tau le valu teimi New Zealand o na so tuila e wale talonga le Bulldogs ma le Roosters tasilo talonga whaingata I le poana nei le tau le se fulu. O le whiwhia taiao, o le ata alo ile au New Zealand, tasila au New Zealand, le One New Zealand Warriors, le o le a pingi whale ma le Dolphins I le whiwhia taiao I le tulai lima. So, tuile le a fulfitu le poan taiao le Cowboys, le o le a pingi ma le Manly Sea Eagles. O na taulunga leo talonga I le poan taiao, I le taunasanga o le lakapili ki a Australia, I le futawinga le ale Sharks, ma le Storms, tasi vini o talonga, whainga ta, e pe ona samia tia I le poa taiao. Mai ale o tanto manolonga I le umai fo tonai. Ma le anga ia tu fo I samni ngā lutu le sala tu ia. O le amtau I le Broncos ma le Dragons le tu lai wha I le fiafi. So tuai le ma le Raiders ma le Titans. Lima minute te ai leono I le fiafi. Taualunga e le West Tigers ma le la piki I le kuanta I te ai le valu I le po o le aso tonai. Tulangana o au o le teminei, o le top 5 o lo I le teminei le tamasanga leo le lakapiriki. Tulanga mo le Bulldogs, tulua le Warriors, tolu le Storm, fa le Raiders, lima ia le Sharks. Ia fa wawa tuai le top 10, tu ono le Cowboys, fitu le Broncos, vanu le Sea Eagles, iwa le Roosters, ia ai tulanga se fulu ai loa, ma le West Tigers. Eu I levala, o le tau wha le tonu mai le West Tigers, inisio la tu talonga, ia o le na vailunga, o le lainga ele kai yanga sau I kua kere fo ilele. Ia e wha mano atu, ia I tanto la tampua, ia so se talonga le whai unga le nive yaso, ia mau pea le to vai, lava lo ono sak, o le kau suma e whai e kako.
position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Back it up, girl. Position, position, girl. Back it up, girl. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. Pick up girl is man a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Every girl is hey, tell the girl. Whawhiwhianga sui whewhiloi o le ringa o le woli moli an tui oi onga le whanau a wana pikina i le tau le tolu i rau o le nei. Ai lei wha wawina tātou whawhiwhianga sui whewhiloi e le wha lingan tau. E marei whainga i e tauna e si la whiawhoi le rei teimi o le aso o le afoi o le media release e pe o le tui na mai le Health New Zealand ia po le whainga le o soi fu malolo i na New Zealand. A le whape mei le whamtalanga e whaitau se lau tanganta wa mai a ona fo ona whapso tai e le sei fua malolo ina ia tafi e se haing le ona pepesi anto le whama i o le misela i to tonu o New Zealand e pe ona whailo mai i le vaiaso na sei mawai atune i o mai le so ua lantalanta i le to antonu se lau tanganta ua mai a lea ona whaingoina o close contacts ia po i lantou ia
Va la lata ma se tasi o tangata. Lena balanga mai antunu e mamau. E whenga luenga I lunga o vai e whemalanga I le va o au kilani, po le wafu I au kilani. Ma le motu foi lele o heke. O le la e whai lo mai ia vaenga ia mo lo si la fia. Ea, o le sa malanga ia tunu ui fafu. Ea, ma sa whapea lea. O le fsota ia tunu soi fumalolo ina I le tango whai o tangata e lua se lau valus fumaleuno. Ea, mai o ila tau. Lua se lau maleon tangata e le se mo mia e toi wha nofo I se ai. Wale upu leo le wha nofo I se. O mana tuai. Ia le taimi au tau sa ili ni upu. Ioi. I le pepesi e o le wha mai I le COVID-19 fulmareiva. E le ingi upu nga iai. I le dawa I tei. Ia e ka uele mele ka o le wha nofo I sea. O le au whenga ruenga I pito I luma. Tele ia upu fo. O le ana fo tuai mai. I le taimi le pepesi e le COVID-19 fulmareiva. O le tātou tala no le temine. I le pepesi e o le wha mai o le misela. E lo se mai fo. Ai... o se mai e vavelo na pipisi mai le isi tanganta anga I le isi tanganta. To a fitu se fulu ma le valu tanganta o lo o whaapelea o ne iei tonu o no whanga nofo vaaia po le quarantine. Ia, o le rea whainga e whai mai ia, o se precautionary measure. Ia, pe sili ale pui pui nei lo le tau tonga fitia. Se fulu ma le iwa I la tau o lo o whaatali ia siaki o la tau toto o na maua ila ia le po lan tulanga iai po ua whaini tui pui pui o le misela pe le ai. Se fulu ma le fitu I la tau o le ana anga I atu I no fuanga na tumu I tangata mai whamai e whano fuanga o lea o lo o whaia iai su enga I le taiminei. O lo o ofo I na atu o le sui fumano noina ia tui pui pui o le MMR po le tui pui pui leo le misela mo I la tau ele I whaia mo moni a la tau tui pui pui. Mai o atu le lima se fulu me ka o food packages po food parcels. O atu I atu le mo tangata o lo o nofo va aia po o wha nofo sea e le o mawhaina mawani a lātu tau mawha. E le o iei nisi wha maunga o mai le teminei o se isi pepesi entua I tua I tangata lau tele o le wha mai o le miselo. Ioi. Ia, a whai o nana e iai nai no fuanga ia pe ona tā ua momua. Ia, e te tap. Ona e alua tau lau fo mai. Ia, pe ke viri iai, mai whai iai. O a urengo iai ngā, ia, o a urengo a makang whapea, ia po a mo o mana whai au tui pui pui o le wha mai o le misela. E le leia le pui puia, ia, nai lo le tau tonga fitia, a wā lava le sia le fia, e lo o tau pa ia, ma lo o tau mamalu. Ya, whamalo atua ia tonu tali aoa, mina reta moa nanu mala inga, o le mafu tomai nai Texas I Amerika, whamela tal se fulu le po. Ia whautu te lele mafu tomai le nei fo I vaenga o le awauli. Sauni mai ia tātou telefoma ngā ia o sofu ia. Telefo, ia man tala I tālonga I le ngana peritani, ia pe an tala tolu I le awauli le. Salve Shiva.
In this update, a manhunt is still underway in South Auckland after a person was found with serious injuries outside a school this morning. St John's says they took the patient to Middlemore Hospital. Several schools near Settlement Road were temporarily forced into lockdown. Police say the incident didn't occur on school grounds. Police Chief Commander Kerry Watson says the suspect ran off immediately after the assault. We have concerns for the behaviour of this male. As a result of that, we've flooded the area with staff, and there will be a big presence of staff in this area until school finishes today and when the school kids head home. The government is committing cash to lights, cameras and action to keep film subsidies going. The Finance Minister has announced a $577 million funding boost into the TV and film industry over 4 years. Productions can access a rebate as New Zealand aims to ramp up competition with the likes of the US and Canada. Nicola Willis says she's usually not a fan of incentives. If we were to remove this rebate scheme, we would be saying goodbye to the New Zealand movie industry. Auckland business morale is slumping ahead of the budget release next week. The Auckland Business Chamber Confidence Survey finds more than 3/4 expect costs to rise over the next 12 months. Fire and emergency crews are attending a 2-storey house fire near Queenstown Shopping Centre in Frankton. 4 fire crews are at the blaze just off State Highway 6. It broke out just before 1:30 p.m. A scale back in cruise operations across the country may mean job cuts. The upcoming season will see a projected decline in port visits based on last year, with 139 less for the North Island and 118 less for the South. New Zealand Cruise Association Chief Executive Jackie Lloyd says there will be less capacity for jobs as the cruise industry employs about 10,000 people on the ground. And that is news. I'm Susie Nordquist. In sport, a freed up swing has fuelled Ryan Fox's strong start at golf's PGA Championship, the second men's major of 2025. Just 4 days after his first PGA Tour triumph, the Kiwi is tied for 4th after the opening round. Fox is 3 shots back after a 4-under par 67. He says he simply picked his targets and trusted that he's playing well. All of a sudden, the bad shots that were irking me a couple of weeks ago didn't seem to matter quite so much. That's a good way to play in a major because you're going to hit a few bad shots, you're going to get a few bad breaks, and they are hard golf courses, and being able to have some acceptance is pretty important. And Barcelona have clinched the Spanish Men's Football League title with a 2-0 derby win at crosstown rivals Espanyol. And that confirmed Barca's 28th La Liga crown ahead of arch rivals Real Madrid. And that is sport. Lena whangale turu ui se whapo pongana o tātou tala I vai whanua I le rifo I vaenga o le Hawauli pingo na whunga nātu le vaenga o tala whau I le tā ngangana pere tānia. Ala wingane o le tātou tala o le wha tala o le tau le wha iunga o le riva yaso e peo na una mailea e le ofisa le vaenga tau le nganta mo au kilani e whape foi e ale wha sinumanga I Samoa. Ala ngai atu le poa nani mo au kilani whamia a waoa e whio lolo le angi bangi o Savili mai le tu I Sisifo. O le manu lua le ea I le poa nani mo au kilani sfulu tikiri e ngoto le lai le lusfulu tonu minute te ai le lima I le fiafiana nei. O le venga wala soa tae au whamia a waoa nisi o no whanga mai pua oa foi nisi. O isi vaenga uma o le alangi le lei e angi mei Savili le soa tae au I le tu I mantu e whio lono langi mai nisi o taimi o le tae au. Le venga mola sa mo au kilani ono yeina I wanga e tolu vavasloai e ono mamafa I taimi o le Hawauli Savili angi malo si mai le tu I mantu va solo I dangi mai I ama whio lono I le tu I Sisifo I taimi o le fiafi o le asusa. Asonga fua o le vea soa sau au kilani e langi le leila tau angi malo mo I Savili mali tu I saute e whio lono langi mai I nisi o taimi. Vatala whanto I lola I le rivaenga o le fiafi Samoa la o te ale wha I Samoa I le taimi nei. Langa iantu le poana nei whamela ofisa le wa ai tau e ono to ulu wa vasalo ai nei timu I no whanga maualunga.
La veng mola so anta mo Samoa le ai nei timu I timu le woli le so sa le anta uluva va so in timu e mala so fu le anta ape so in timu ini si timu lo winga e falling mai o ka ko wai e Samoa e sta timu a sta happen la malo tu fo le diva ngola woli man tu le ngati le fa na wa onga le da mo tu wa onga le ya so for raile melody fu ya so Tomiti fa mo spa tono le ta vale tono ila inga sui o fwa onga sa de mo le tanto programa sani pe sili matali o renga lo le tanto se ye fa ye foi e le so Moi votu amo. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ.
whakamali o mauto tasi asua o le rivang o leo oli male fa ili la rubber band by Samoa male fa tunga tuaina ale puriala va a Samoa oe la upe ni dai da was fulu male tolu miru tu te enele tu lai tolu toi fa talavan tuai le rivang o leo oli ma tua male fa na waonga le rau tu waonga malo lo tu mai tia me o to mai la onga le rifo yaso ya dan sia na sa enula o mai tamali mai tene le le link fa ma fu sport tono le javali tonu la inga sa o mai mo tanto programma facili ma tali le rifo yaso for wile Odisio fa linga lo tono mai le rivang o la woli ia wala vai ya le dosi le fia foi Elisio tautua au nanga mo antu ia le tanto tusi o le va fili anto e le tusi o le songa a wodinga lo solo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le va fili e mo ye fa penga o Samoa i sifo tuila babarua Odisio tala tu o Samoa o nga opu o le matafa yo le matai e le fingo fa le lave pe yo fa i poiponga maliu le o singa o ainga pe sila fa inga o Paulo o si fa alo fa langingo e kalesia ma le tele o le ngana o fa alo longa e na le fitus fultala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu ono Hobel Avenue i Manukawe Mawan tuai ia saulo minga morisi fa talanga wala mai le tanto ofisa i le lua ona lua tasi lima i tolu lua ona lua tasi lima i tolu i taimi whainga wenga ona tani e tuai leo le tanto whainga wenga ia te oe ia malong mana onga a leo lea mwheona e tanga yane i lunga le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz whaima yeila oka ona lafo en tuila ia le po ngā whia lavo o le tunu o le neila no rangi nei te alalai e mwhai lavo na lafo atu i le tautua mala o nanga a le Radio Samoa ia te oe ia lau whiwhili ia po le tusi foi o le songa ma le tātou wha silanga mle muli o le wha pitoa ia po wha pitoa nei le Casa Beats and Appliances o lo wha ngā solo Yele sit no for tolu ma no for singles elua o le tuainga o le fabric na o le iva tala i le vayaso e mawailau sit no for fabric tasila no for tolu o le winga tolu tangata o fia i ma no for singles elua mo le toia ina malelo matua o le moenga queen size fitu tala i le vayaso e mawai i ala moenga na o le queen size iPhone 13 e maua i le se fulu lima tala il verso e maua ia la iPhone 13 ma le smart TV lima idisi e le da o le se fulu lima tala il verso e maua i la smart TV lima idisi lona la tele a fione lo i le fafitu fa Great South Road o Tahuhu e bo le tono fitu iva Great North Road i Dai Henderson vevela au le ovalu se lau lua lima favalu ovalu se lau lua lima favalu o omile lua mo Tahuhu po le tasi mo Henderson fa ilo i e fa fonga Radio Samoa le nifa sa longa e maua tuai sa mea lofa mai a Prince mo le tautua ma lau dangana a le Casa Beds and Appliances Ja, o nisi leon tātou wharinga lau tonu mai le rivanga o leso i le tautua ma lau nanga le Radio Samoa tasi lima iwa tonu amo. Tasi lima iwa tonu amo. Radio Samoa. Atikianga, Tefeia Wanga, Rasta, Mawalo Lunga. Adelo ua so malolo se ikau faasa o sao se iyo ukalia kumua kelesia ilo anti malanga ulo faalongo maila kianga te faale leila ulo faisaka o ke fo ia ulo fa ulai oi malau anga fai mai o ia o le sifi anga fasingei o ela ulo o miti kau fa ake I o ile paelo mai a ole fo I koe fai ma ai au kanga onge fa apuangi se kingi kalonge o ke kau ulo fa asima o vai malo oke hi ha o vevela o kokoma kalu oi kelesia makia na wa fia fo ki ululosia
Ola uva ai ke fia ka maleanga. Wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu i mangama. Whaalongo mai lali i rasta waka kaulonga e ku ua Samoa. O piko ngele waka pena kuilonga solo akoa. E ai la male koea inga o lewa whaukua ilo maainga. Whaian o lo wa so male ainga ele anga lo loko i whale. O e malau whanga o lo o kule ia le fuala au. E whai e oe ai o uwha afua i lau whanga au. Hi ha ha wa me vela o kokonga. Kalu oe koea inga male
mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke vilo kakai Lue lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Ta ahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke hao tai Pola haka peke mali mali mai Pasi tu pasi ki ho pasi manako So mai Se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai So mai Se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai So mai se la te se mai Sunga ea sau se e va ai Toko uso mau fia fia ai Vai vai mali e awale so ona pai So mai Se la te se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Vai vai mani e awale so ona pai Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo Chumla one two lewa afa tonu late to line tolu fat talafan to a loy man to a lang to leona fana wa onga o le watu wa onga o le rang tonu da vale po le da fo tonu I ainga le ring vaing o le so talafala to mai tia me o to e mai la onga I le so sa e lula on po le dan sa e no fu le fale ya le late we sound very mo le ta to polame le o le ta tala to le ring fo I vaing o le so tonu fitu Tasi lima iwa tolu fitu Tasi lima iwa tolu Whano yore e wala au milele tātou du mera masani mawhai hei o le tūlonga o tono le tātou sei Po i o tōle la matamalo I le ring fo I viaso le whailonga o saunia E le whale ofu ole Uncles Prince UNKOZ PRINTZ E maua I lunga le Facebook ma le YouTube ma le Instagram toi foi ma le TikTok O le visili O ai le ingoa le tamalo New Zealand, le na siampini I le neiva yaso, I le whanga salonga o le tamarusanga tā polo, ua whaingoina o le PGA Tour. O ai le ingoa le tamalo New Zealand, le na manu malo I le tamarusanga, ua whaingoina o le PGA Tour. O le wawhia tunei le tamalo New Zealand I le PGA Championship. Lea e pei o na whanga solo I le taimi nei. A o ile ngol te malo New Zealand se le ngai lunga o kanafu maka mai la wale so le na champini ai ya se yo o mai ile taimi nei so e mele tan to tali ona e wala mai le o ile ngol ka malo New Zealand le na manu malo ile PGA Tour le o lo awai o ya ile tamlu sanga o le PGA Championship tamlu sanga ta polo e pe ona fanga solo le taimi nei tolu fitu tasi lima I tolu nang talan tu le ringa woli mo o to fana Kila
le sa me la ma ia a to ele fane I pu o fu o ti fa fa mu manaka la lo mo mo anu voa ti pu si sa solo fa no a e fa io ile ti tava le viva mama ya shake Super Mali now today Mati and Junior Vailua le vang o la o li mele pese a anto e o yo to mi chilo file a anto a ya le yo nei tala spel time to le mo to le fan o le vang o la o li lo of the way tali ba ye le time to sili da o le ngol tamalo ni sila le sa fa pe ona manu malo le jam sangata polo o fa ngo ina le PGA Tour e se mai ai le PGA Championship Leon fanga solo o le foi e talo e lea tama mai ni sila nei o ile ngor ko malo le man malo le PGA Tour e la matanga o le rik foi yes tolu fitu tasi lima i tolu nem talantu mo tolu fan now lo wa no ai tali mai sa pe se a weke pole tolu ngo tonu le tanto sei e faia ai le mai al tanto polo kala me le rik foi fiafi o le asonga fua Lei tu mai le
ia whoraua Angi le matangi angi e lunga angi le lo angi whoraua Value le la Lona tau ati ati Wachua na iatu Poi nei le la I Value le la Lona tau ati ati Wachua na iatu Poi nei le la I Le wa joy lus fulu minuto na talo link to life fire le we le tanto go you have to long all le na talo tu Salofa. wa mayo Mun we first sei fai sau tala na elula onga de ya so have to Io wala to mi sa filia ole PE male math. vale me sa ia to telen to mi to singa no tu lao Io ia le wala ku ka ronga sa Filipi ole multisport. olea Multisport. olea nga karo Um, any game. yeah well did you have fun Io le ole meta wala da Mika Ia, o Mika o e mau e whawhkai. yeah o mi sa forgives Safe ngarwenga ngafi. ia malolongi ia le ia malo ole sili o ile ngole ta malo ani usila lenga saulunga kama manga famkalanga ilungo le nips ina ua malo i se tasi leo ta amilo sanga e ta ua o le PGA Tour na o sina vaenga o le PGA Tour o le ta amilo sanga ta polo o le timidani o le ua whaanga solo ia le ta amilo sanga mulimuli o le PGA Championship o le no winga e tasi le vaenga o le ta amilo sanga na o le tour e ta ua o le PGA o ina le ngor kamaro ngi usila lea sa manu maloi i le vaenga mulimuli le ftua umantu de i lava o ile ngol te malo ni sila o le ke fia ilo wa le na avi ile fautuanga a lona tama o le tama le e pol tama o le tama no le sa avea mata ma first 58 ale o le peleki le tele o tausanga o tonai o le makwale le o le apollo ya le tama lo le kausu e kulonga ingo o ina le ngol kamano tu Io o ile ngol tama lo le kausu e aku Ryan Fox. oi Ryan Fox. Oi vele ngol kamao Ryan Fox. Selelo. Angelilo, si ul kamai lo ngo ya Grant Fox. Oi. O le si fesi longo wa nga ol pereki yasola. Ya e li kai nga o mai o e fetu lolang. Ya le. Oi nga samso song ya kula il su ngol tak. La o kongangi. Ia le. Wala me. Ola le kuka. O sa paki nga ka penga a. Ia, ola le kuka ole. O sa pak. O salai o. Ia. Malfa. Malfa. Ia. Ja. Malfa pasu. Malea? Malfa pasui. Malesa pasu. Oi ngai kuka. Lakinga. Tole. Awa me. Uia awa me ngai uma fa. Ela fairo me anga. Uia fairo me. Ia le ke le la. O le au ke wha longo kur kakangi mero ngā o rungo whala ieri tu. Le, piki lau whai longo le vea so lea. Pea tanto o lien le lo whale. Tua manuia sa pati a dawa te tu yo man. Tua welo. Yeah. Manuia whale weekend. Mika, e sa av tu. O le ngolo kumano. Ryan Fox. O Ryan Fox. O longa ma o iho. Querido. O Grant Fox. Le singa official o peleki aso la le kai o la armaro. Le o me ngala faidi ya Miko. Ani Miko. Oi, ale fai kono kama me. Faila wa? Kama me. O fi eri. O la vola o mau ele. O ngai ke fai po ngala fai siro maku. O ke fai. O ele li jo kanga.
Tut. Ia lele. Mika, o roke vai ku foi lele pi ka fa manu mai le fifi. O longo winga de ang angau kau fa fora pa ngami. Sa o di. Ave fa mango pe ave fa ka wat. Ya, alo van tu Mika. Manu wile weekend. E ke ang ka ga no ngari Mika. Se no tu malai. Ia lele. Ia o ile manu ka. Mo. Alo van tu Mika manu wile weekend. Oi kalo fa ko wa kurkan ko bla. O lingo ngar ka mahalo ani tobit. Orion Fox. O lona tama. O le kamano e ngo ya Grant Fox. Sa avea official o peleki ile tele o tausanga ua tuana yatu. O kamano ala por kamano le le Orion. Ele ma ile Apollo o kamano ngar kimio ka alo mo o peleki du sila. Ja, lele va te yatu ya te to umar fa na le na vala au mai. Ile tanto polo kalame le nei foi viaso a wantu te pole le ko umana ko ingo ko ngorga ko sei ya po yo to le manu malo ai mul jumri ole aka ko wo e tale polo kalame le think a minute te ri mai lo fai marka ko sei. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There were two very sick men who shared a room in a hospital. The man whose bed was by the window was allowed to sit up for an hour each day to help drain the fluid from his lungs. But the other man had to spend all of his time lying flat on his back. These two sick men talked for hours every day. They talked about their wives and families, their jobs, and different life experiences. Every day when the man by the window sat up on his bed for an hour, he told his roommate all the things he could see outside the window, like the park with its lovely lake and gardens. This made the other man so happy that he looked forward to that 1 hour every day as he listened to his roommate talk about the beauty of the world outside their hospital window. One night, the man by the window died in his sleep. Naturally, the other man who shared his room was very sad. He missed his roommate, who had told him about the beautiful world through their hospital window. Then one day he asked if his bed could be moved to the window, where his friend had been. He couldn't wait to finally see the beautiful world outside. But when he turned his head to look out the window, he was shocked to see nothing but a dirty, blank wall. When the man told the nurse all the things outside their window that his roommate had told him about, the nurse said to him, "Your friend who sat by the window was blind. He couldn't even see that wall. I think he just wanted to make your life happier." Jesus teaches that we are much more blessed and satisfied when we give than when we receive, that the only way to be truly happy is to make others happy. The only way to find a real life of meaning and purpose is to give your own life away by loving and helping others, because this is how our Creator Himself lives. In fact, He loves us so much that He became a human being to die for all our wrongs and sins, so you and I can receive His forgiveness and new life. So why not ask Jesus to start changing you today? He'll even give you His power to love and live for others like He created us to. Because it's when you learn to make others happy, you yourself will finally be happy. Just think a minute.
Super Malina lo vipese everlasting praise le divine ole fiafi mo le pese o fa goina vivi be o mai le tu o tolunga toile por la mena le think a minute mo tanto uma le divine ole fiafi tolunga toi foi ya ma fasili mo le fa na le so mo le ni foi va yaso o te telling man tu le fa do ino le timi vela mi le fa na le man tu por la mena sili batali lango lo de balo sile ya fa le ofu ole ankle sprints e mo yimi tiafu mo fu ma fa na ole ankle anti male uso e mo lungo le Facebook UNKOZPRINTZ ya wala vole fa tu wina leo so mi tiafu po o so ofu ma fana ya multibri ole fa ile tanto se ina mo wa kurkama I want to wine lava o ile ole amadu malo ile ni va yaso yeah. Ole ua manu malo ile tanto se i ole dinga yaso va tentu fina umalava le ana vala au mai ma de tuana ole do tasi lava le e manu malo e sa be se lo tan tu walo ngotono le tanto se i ole sunga ya jona le ana vala au mai le tanto por la me le dinga yaso le ua manu malo so tu mai le tanto ofisa ile tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu tamiti o le tanto programa da mo le dei fiafi va te tele matua va yo mea o ngai fai so soni lo ainga ile fai ngo le dei yaso va yo nei te we e la ve il fulu o no le wasa le malo lu alo tele antu mo tolu fa no mo le fiafi mo le weekend e mo le te dei fa soi fuia Moi tu amo. Ua te urunga te foi se po a se te tu mo isa mo le dia so for really e mo le dia foi via so fa te tele mo le ma te mai a fe we singa no le te mali i le tantu ma tanga ia o ngala vai o le au nanga tau fa sa la i le te mi le ia e vole ke mi kau fe ko ia ka ko ma tua tu lo titi fe tama fa te tele mo le tantu ma futanga ma wi tele la nga tu le fa mo le via so mo se malo longa file mo na bro e si tu foi e tantu fa le sama man ta poi ya wale fa fonga ye o le tu u pu fola e pe on te pena mai o na pa ia le tua filo ia le dava ia so fo ile lo fa malanga le yo le tua o de ngalo ia tu le por clamio o ma le tu la fono te si mai le sunga le santini le to fa ia tu mo wa siki a shu ya ma le fionga ia li an to severe ka mai a tala mai tu le pasifika ma le langi mai ya Miriam la to pomari so voya Tolo impatautu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulumia ya umasia uhani a omasa balibali le masina se yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene mataba Olo sisi vai ma prepese matata la tutulele a omae mane ilano ole ni na o obasi a ukele Ele mafai hanga ona ngalo
fitaferan